Mai ka way na ta mi ton channel khari laudare asai June dari treat na pungu kum sing na treat na churuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call Tamenglong June dari treat na padai National Highway tamrut na chanai infal to Jiribam chang Guikhanliu Sendi Khunau Longkau 5 kan khau chang ka zau na June dari treat na pungu Wednesday khau pang kan mai rui gari tat kaludan magna bam the chang pangan kan mai tai Rikta chat na chanai CRPF Battalion Camp dang Tamenglong District Lungkhawe Infal to Jiribam chang khau malai pangai kan metai ting in thak magna riwong kan metang ruye National Highway tamrut na chanai khau hai chang pang mai kabam kathum daw na yi tuna sai kai mai police station tong OC thailai na Guikhanliu Senti Khunau khau chang pang kan metai kasiam dat ni mai zang ne nai inbu labam nu wi tuna sa kanei Police report hilai na chang hai ring pang le nung ba ka khawni malai pang law bang mai ri chang tat kalu nu mak na truck pang ding bam gai the tiki mi tong chang kan ko tai thu a sighting mek lung khaw landat khang Ganpati Construction Limited ri tan ba mi tu na sa kane inbu na oinam lon 0. Nongdolan kan khawni malai akhat ke law ba muayi tu na sa kane infal tu jiri chang kan kanai ka thum khau thingba mai ri kari tat kalu nu magna kabam azu khau kham law bam the tu na sa kane thai law nu ui National Highway kanai infal to Dimapur changhai economic blockade nai ba mi hai rui infal to Jiribam changhai akhat na mai lifeline chang suna in town taw tat kalu bam donge kumna mi tong changhai ni malai pang law mai khani chang ka gan cha na ka tam law mak mai rui pot phuk mai truck nun khang kuk mai azu ti law na ba me Infal June tarik juit na padai. Manipur government re June tarik juit na padai kau application of artificial intelligence in journalism and media fact checking to my lam kau zang na khatong workshop that kai kan the. Mi tai media sector kau AI sinsu imbu kuba my lam kau thai lau tina gang nu my lam kau ka phian gai kan ne. Workshop the Directorate of Information and Public Relation re lang kan jongi kum na workshop ka the journalists media professionals kani government officials azu re kwang kariuna modern journalism ka artificial intelligence dong gang mai khani kung mai azu lam khau ka phian gai kan ne kamung khau ta information and public relations secretary hungo worshong re chief case suna technology katum na advance ku ba me khau hai media profession khau tan suba me goi re zau samlau nu mak mai khani AI driven tools pangti hai adapt sungam khang ka ge nai thi tuna sa kani news reporting khau hai inchu mai alat me hai cham tan menun re zau chui lau khang ka ge nai mai gan thi tuna sa kane Tamenglong June tarik juit na padai Manipur State Bharat Scout and Guide Tamenglong District Association re June tarik juit na padai Wednesday khau luan ru na churuk tak my district summer testing camp kum singnai na treat na churuk Don Bosco Higher Secondary School Tamenglong khau ka hau kan the summer testing camp program khau tai scout guide rovers rangers kani unit tong leaders azu re kong ka zaw lokai kane inaugural function tai chief guest Reverend Francis Konmai nam Ridinang Henry STB reflect zai thau na ka hau kani mi ta scout and guide tong khailia gai mai chun chap mai khani lungning thau mai tai lian na chong phai zai thau kan chong nge kumna chief guest Serikem Thailand pat lauti tuna sa indau kani kamung khau tai gaidolung gang mai retired jet eo DCC Tamenglong District Association re inaugural ceremony dong function president Sulau Kane chief guest re kamung khau tai mansai gai mai sumai tong intuk mai lam khau salau kane khani kamung tong theme level up shaping a better future lam khau salau kane function president gaido lungyang mai re mi tong kem khau scout and guide go re leadership teamwork khani self discipline sumai tong gang mai la tau khang katiu lau kane kamai re khailia gai mai hai charong ka siam thau khau in pai na ka ge na ye tuna salau kane kamung khau tai camp secretary pochinga yang arpan mai riulau mai lat salau kani khani mi tong camp rui tap mai tai salau kani inaugural ceremony loi kai megan khau tai district secretary icon report of thanks salau kani Infal June tarik juit na padai tatkan mai bu mi tarik ru na gathum kangpupi district khau Thadau Baptist Association church leaders kan thum dan nu mai nun re khongi tuna lumsi mai re chang khau ambush na saloi kan metongi gan padai ri Gaanphiu kan chonge kum nami tong case tai National Investigation Agency re investigation tat kai ka hau bam the tuna government officials re June tarik juit na padai Wednesday khau sa indau kan the NIA tong first information report hilaina bansin sin mai nun roi
ก็จิมและกดเล่นกับเขา0 point เขาตะไมกับด้วยกันจงงี้มีเขากันทุ่มกระดิ่งเขาไทยนาการประดัยรีกบิวกันจงงี้ตัวน่ะสากันเองมณิปุร police request register จะเหล่าไรกันจงงี้กุมนะ Union Home Minister redirection ที่วงกันไม่ตัง NIA request register สุกลวยดัดนะ investigation ให้ตัดไก่กับเขาบอมที่ตัวน่ะ official จำริที่ไทยกันเองTamenglong June 26 na paday Tribal Youth Council Manipur re statement ipat kan mekaw state government re tribal departments kani institutions kang lungning law magi tu na pianmak mai indaw kan the TYCM tung ladbam the Directorate of Tribal Affairs and Hills Department Tribal Research Institute kani Manipur Tribal Development Corporation Limited kaw vacant post azu naibam sini kagan gai si thang tai rui recruitment tat kai lau mak na bam the tu na pian mak mai indau kan nei TYCM region territory na padai Wednesday ka statement ipat kan me khau Manipur and tribal communities khang state government rui development phungwang launi mage khani tribal communities ta sai thau lau khang lungning lau mage tu na sa kan nei Manipur khalat lu nai na ba mai lung khau government of Manipur rui departments by me azu khang do phrase kani pending recruitment process koi tai tan pat bami tiki Directorate of Tribal Affairs and Hills Department Tribal Research Institute kani Manipur Tribal Development Corporation Limited khau vacant post azu nai na bam sini Feel sukhang recruitment at kai lau magna bami tu na sa kaneng state and tribal departments or institution khau manpower pai na raw ba mai rui developmental programs azu hai ka gan khau loi lau nga magna bam the mi hai rui tribal mainun khang overall developmental progress pai na kai mai khau bam the tu na sa kaneng TYCM Thailand na Directorate of Tribal Affairs and Hills Department kau sanction strength pai ka tamrut na tachat staff ka ge nai milung kau staff tamrut na tachat na ritan subam tungi kum na post pai ka dai vacant suna bami tu na sakani Tribal Research Institute Manipur kau ri staff tamrut na kathum staff ka ge nai milung kau intaw employee ru na kathum na ritan suna bami kumna chui post sai thu vacant subam the tu sa kane inbu na MTDC kau sanction strength pai ka na tachat staff or employees nai mi kau Riksakyu na kanai staff na ritan subami kumna riksaruk na tachat posay intaw nga na vacant subami tu na sa kane. Mida ka state government reaching kani insang kaw incham na development pungwang puni tu na slogan azu kawbo mitay kaniw ning na de kaling kaw suna tu tribal may kang kalay may pungwang law ni magi tu na sa kane. Tamenglong June 26 na paday FIFA President Gaanphiu Thailand na FIFA World Cup Final July 3 na chikyu nung New York Jersey Stadium khau palup ni mai khau US President Donald Trump ban kore World Cup Final ngam my country khan trophy tai tipat ni tuna sakane Manipur State Power Company Limited Office of the Manager Transmission Subdivision number 7 Press note 33 kb ring pound to Tamenglong transmission line high June 3 chui na pung chui na churu khani chui na Chennai Lau Thuan Kwang Secure Makhai Rating Zin Kwang Padai Ngan High Plan Shutdown Night Ni Tamenglong Ting Night Luan Tun ngai bu tarik chui na padai kum sing nei na chui na charuk lau thuan ting rai na ye kalan ting zin muak na ye sing bang ting riu ni tun ngai bu tarik chui na pung kum sing nei na chui na charuk lau thuan kalan ting rai na ye ting zin muak na ye sing bang ting rai na ye mai ke koi na king chui na king lau mi khang ta thuan ku mai in dau wi asai khang thu chom hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan ri king in sam da la kho thuan ku the